دم باش بینرین هجا جاره کدم خیراتنا و دکم دخلک که نو جه برنامه حفترنگ هیوی دارم گو تندرستیا و توا باش به و دمک خوش در باز دکن. به هفدور جاره که دنی امی هرن گره که دنا بخچه چاند و هنرا رنگین و بتایبتی جی گوژیان هیدیدی ودگره وکبری وان برنامه خواه جه باجاری نیویورکی دست بیدکن. لباجاری نیویورکی هنرمند بونه بشک جه که شیا نجات پرستی ل امریکا و دخوازم به برهمین خوشی پیام خواه بگیرن خلکه سینان تنج دمر جه نیویورکی اف راپور جبومه آماده کریه. لباجاری نیویورکی دو هنرمندین سربوخه به دستور دستلاتاریا نیویورکی لدیجی نجات پرستی دست به ریسکرنا وینه ایکی کرن. وینه لداونتاونا تا منهتنی لسر دوارکی تیخیز کرن و پیام حس کرنی بلا بگه جبو خو باخ و دده. بیانکا رومرو گوت کو او دوی پروژه دا هم خودی فکره و هم جی ریبره. از لویری وینه که لهمبر نجات پرستی برانبر جواد آسیاییات کرن چید کم. از بخول نیویورک مازن بویمه و دیگام جو کوریایا بابه من اسپانیا هاتیا نیویورک. من قد ندیگه کو پیشکتنک دی جواد آمده هبید. اوجی وک جواک کاوس آمده تهیز کرن. کو هم نهاتینه بیهیستن و دیتن. بیانکا دبیجه دوینه دا هر مروف ده دست خدا گلان دگره و اف جی پیام بیتر آل سر رابونه دده و هیوی دکه کوبلا اف پیام جبو جواتین دنجی الهامه بده. بیانکا هر وسا گوت کو دمک بری لاتلانتای لهمبر آسیاییان ایرش کاتبو کرن و فکر وی وینه جی جورده. من گود دوی چند تجد جواکی دا بهنه گهاردن به تایبت لنیویورکه پاشی من چند لکولین سر دیوارگی کرن و دگل با جروانیا نیویورک آخفت و کارل سر ویدیواری کر. جان سوزا جی دوی پروژه دا آلیکاریه دیگه و دبیجه اف پروژه ده چارچوبه یا لهمبر نجات پرستی دا ده بره و برن. همبر ایرش نجات پرست برسوکه. افجی ریامه یاب کارانی ناهونریه جبو عدالت جواته. هنجاران مروف نزانه کو زاگون چاوت هن گوهرتن و نزانه چی جی بکن. افوینه جی پیامه که جبو او بخوا خبردانه دیده. دوین آبری دا لگور گوتنا هنرمندین ویوینی تمام کرنا پروژه و چند هفتهان بکشینه. سینان تونشتمیر دنگ امریکا نیویورک. سر روشا دوربون و پنابریه جی لبله هنرمند دکارن و ایش و زحمتی بکن برهمک خوشک و پیشکیشی خلکی بکن. هر جار هنر بویه زمان و چاوی دوربون و ایشن گو پنابر دبینن. یک جوان کسا هنرمند عثمان نصراوات گو ل ولایت ورجینیا دجیج بری 25 ساله در جوالات برده. لبله برهمی وید او تشتانا هین دیار دبن جیا خلق و کشین سیاسی جی د برهمی وید دیار دبن نها عثمان بمرایه د برنامه حفترنگ ده. کاک عثمان گلک سپاس بو بشتاری بوناتا برنامه من. زور سپاس که حکومت. خوشحال. سپاس. اجی ولو کیف خوشحال بوم گو متدیت تفی گو امل لجیه کینه لیبلی دجبر روشا کرونا مخص گو متدریا سکای بکن میوان. کاک عثمان دمک دو مدرج تل امریکایی و تکاری هنریجی هین بردوام دکه و اف سالا داوی سالا گله کی خراب و راستی سالا کرونا بو گو هر تشت راحت راوستاندن بوت وکو کسکی هنرمند گو روزانه متشت چوپان روزانه تا کار دکرت بر همک چی دکر او کرونا چه قصه باندور دکر بله لراستی دا او ماوی کرونا طبعا بو خلق بشویکی گشتی ناخوشه بلان بو ایما وەکو هونەرمەند ئەو فترەیە کە من لە کۆمپانیاکەم بڵێن ئۆف بوومیان با بڵێن بەئێش بووم هەرێکی باش بوو بۆ من کە توانیم لەو ماوەیەدا کۆمەڵێک کاری هونەری ئەنجام بدەم ئەوە بۆ من شتێکی باش بوو بەڵام فترەکەی ئێمە کەم بوو ڕاستی بڵێن مانەوەمان لە ماڵەوە زۆر نەبوو بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا جارێککە با بڵێن بە شەوەیەکی باشتر هاتمەوە ناو کاری هونەری و فعالیت و چالاکی زۆرتر بوو لە ماڵەوە بەڕاستی و ئێستاش هەر بەردەوامم ڕۆژانە هەندێک کار دەکەم بە تایبەتی لە ڕۆژانی ویکەند لە جومعە شەممە یەکشەممە ئیشم نییە کاری هونەری بەردەوام دەکەم بەڵام کارەکان هەر لە ماڵەوەیە بە بۆنەی ئەو کۆرۆنایەوە ناتوانین
پێشانگا بکەینەوە ناتوانین بەشداری چالاکی هونەری بکەین ئەو کێشانەمان هەیە دەنا لە ڕاستیدا کاری هونەریەکان بەردەوامە بەڵێ بلێ کاک عوسمان ئەف دەمێک دوو و درێژتە لە ئەمریکایەوە بوو نێزیکی 25 ساڵە بەلکی لە ئەمریکا دژی خەلک نزانن ڕەوشە هونەرمەندا چایەتخوازم هەنێکی تژبینەرێ مەرە هەنێکی ڕەوشە کەسێکی هونەرمەند ژیانە ئەمریکا دەف ژیانە زۆر و زەحمەت دە چاوایی ji بۆ تە چاوا بوو دە چاواکاری بوو هەردوو ئالیا ئالیە ژیانی و ئالیە هونەری بەردەوام بکە هەردوورە لە ڕاستی بۆ یەکەم جار کە من هاتم بۆ ئەمریکا ینی هەروەکو خەڵکی تریش واستم دەکرد کە لێرە مەجال زۆرە یان کات زۆرە بۆ کاری هونەری و هیچ ڕێگرێکت نابێ و ژیان ئاسانە هەموو شتێک بەدڵی ئێمە دەبێت بەڵام لە ڕاستیدا کە کاتێک گەشتی نێرە بەو شتە نەبوو ینی من بە تایبەتی وەکو خۆم باسی خۆم دەکەم من یەک مناڵم هەبوو خێزاندار بووم کاتێک گەشتمە ئەمریکا تەنانەت بە زۆر بە ئەستەمیش توانیم کارێک دۆزمەوە تەنها بۆ ژیانی خۆشم نەک بۆ کاری هونەری هەتاکو با بڵێن ژیان زۆر سەختە لێرە کرێخان و گرانە وەرحاصل هەموو شتەکانی تر پێویستی بە پارەیە پێویستی بەوەیە کە تۆ خۆت هیلاکەی ماندووبی بەس بۆ ئەوەی بژیت ینی بیر لە کاری هونەری ناکەیتەوە لە سەرەتا بەڕاستی بەڵام دواتر دوای ئەوەی کەیشم پێیا کرد و تۆزێ وەزعی ژیانم باشتر بوو کەمکەمە دەمتوانی لە هەفتەیەکە چەند سەعاتێک کاری هونەری بکەم بەو حاڵەشەوە بەشداری هەندێک پێشانگام کرد بەشداری هەندێک چالاکی هونەریم کرد زەختم زۆر لە خۆم کرد شارێکی زۆرم خستە سەر خۆم بۆەوەی کە لە کاری هونەری دوانەکەوم بەردەوام بم لە ژوورێکدا بووم کاری هونەریشم دەکرد لێشی دەخەوتم لێش نانیشمان دەخوارد حاصل هەموو شتێک لە یەک ژووردا بەڕێوە دەچوو بەڕاست هونەرمەند عوسمان نەسرەوات گەلێک سپاس بۆ بەشداریبوونەتە بەرنامامە زۆر سپاس کاکمان زۆر سپاس بینەرên hêjan hajiyên berê xwe din kampa şehba ya penaberên Efrînê tevî zor û zehmetiya jiyanê li wê de lêbelê çalakî berdewam dibin û jiyan jî bi awayekî berdewam dibe. Yek ji çalakiyên hunerî ya komîna sînema ya Efrînê got li wê de çalakî xwe bi awayekî balkêş li pêş de dibe. Newroz Reşo jî xwest got wan çalakiya bi me re parvekin. Li derbederbûnê di nava rewşeke awarte de çend hunerhezên Efrînê hewl didin karên cuda û balkêş bikin. Ew jî endamên komîna sînemaya Afrînin. Komîna ku di sala 2017 de li Efrînê hatibû demezrandin, ji nû ve xulpenageha şehba ava kir. Lewma niha giringiyeke zêde dide xwe perwerdekirinê. Piştî koçberkirinê û ji nava komkirinê perwerde bêguman yê sereke bû perwerde te her mirî hunerê heftemîn da diyalî wênegirtinê da diyalî sîneryo da diyalî ixracê da di her beşê sînemayê de me xwazin perwerdan darxînin ji ber wê jî bû 2 sal 3 sal li derê du perwerde bi navê hunerê heftemîn me darxistin wek proje. Herçi qas derfetên darayî û teknîkî li berdestê komînê kêm bin jî lê wan di nava 3 salan de kanî bûye pir xebat û çalakiyan pêk bînin. Li gor endamên komînê ew dixwazin rewşa derbederbûnê xwedî derketina li Efrînê bidin pêş. Lewma di berhemên wan de ev mijarbara mirovan dikişîne. Em dixwazin bigêjin encamekî mezin bû xizmetî me bike weke komîn, xizmetî milletî me bike, xizmetî koçberiyê got em nihir û dijîn di hundir kampê da di şehba da bikin. Ji ber wê jî em dixwazin em bi rengekî akademî fêrî va tişta bibin, ew tişta jî dibe. Haman demê jî em divir dana sekirin em ê berdewamî bikin. Projeyên din ê darkefin bû tîkevê xizmetê karî me weke komîna sînema. Di nava berhemên komînê de hejmareke film û kurtefîlm her wiha klîpên stranan jî hene ku dîmenên wan li penageha şehba hatine kişandin. Her wiha
چالاکیەکە سینەماییە پڕ گرنگ ساڵا پار لە دارخست بوو ئەو ژی فەستیڤاڵا لێلون یا فیلمان بوو کو bi dehan film ji welatên cuda têde beşdar bûn. Dûrxebata Siberûjê rêvebirê komînê wiha ragihand. Di her malekê de dibîne zarokên me ferî çandin bilî me dibe ji ber ku me ew ragandina xwe têr nekiriye ji ber wê em dixwazin projeyekî rêzefilma me amade kirî ew jî nêzik de îldarkeve bêguman wextî tu bê sînema film her temê hebin li kêlek wê kurte filmên dirêj hewildanan projeyan mezin jî hene ku em kanibin hîn berdewam bikin li ser astê jiyanîna projeyan hene. Bêrawestandin bi vîn û hezkirin komîna sînemaya Avrîn di xebat û karê xwe de rêk û pêk e. Li her derê akîbên wan tên dîtin, yan perwerde dibin, yan çalakiyekê amade dikin. Konameya wan her ew e, bi hunerê diafrînin jiyanê. Newrûz reşa dengê Amerîka. Bînerên hêjan han berê xwe din bajarê Hesekê li cem zimanzan nivîskar û wergêr İbrahîm Xelîl. Got kesekê li wê de serê salan xebat li ser zimanê Kurdî kiriye û serkarê wergerê û nivîsandina çîrok û helbest û wekî dinê jî çalakiyên yê rewşenbîrî li bajarê Hesekê. Zana Umer xwest got beşekî ji xebatên İbrahîm bi me re parveke kab hevdûr lê binarin bê çawayî. داناسینا مروان زحمته و داناسینا نویسکارکی و زحمتتر به تدوسا داناسینه ده خناسین و باشتر به نخاسم گو او کسایت نویسکار ورگر هلبست وان به قالو ابراهيم خليل كيه راستی وقت هو زحمتي شو انسان قارب خوف داناسين بده بأز فلان تبقى بحصرينه يعني قا فرابونا انسان وجي جهرنجية إنسان وقارب بأز فلان كسم يا فلان تشتم بيحصل عند دنابك يا تشتكي ليه كسك مش في بلدي جفي أخي كسك مش في بلدي وجنف كده خوال رجلاتنا في ديت خوال سوري ديت خوال حسكي ديت إبراهيم خليل ما مستوى زمان فرنسيس وزمان زانك كرد وعربية أو يكجي كسنجو بروانية بر پرورديا بزمان كردي دكه صراع هوية نزاع هويتي ناس يعني برزقريكا هويتي أقو مرور شيء وكسجي كرد لفي ولاتي بيتر عنصريتها أقو تشيبو إشعالية سياسية وإشعالية رجيمي بيتر والتأكيد ذكر بلكي هجر أف عنصريتها ها نبوة أف تندية ها ديجي ملتي ما نبوة ديجي زماني ما نبوة بلكي في تجاهد نشو بامج ليه أفهات شيبو أف لفعلي هاتشي برد فعلك شيبو أميز بزمان تبصر كم بير زمان كان زمان قربة كان زمان نهيلن أما يجي عليه خدنا أمي زمان زنديب كان أمي زمان فاجين أمي زمان حي بكن أمي زمان بهيلن جو بزماني إيه ويجي وإيه زانستيجي ومي بجبدير شونا بلكي مي حزار بلي بنويسن ومي بيداخل بوك شوريك جو دفيت خوا إثبات وكت هوية خوا درخه نابك از قربة من الفيولاتي بر عردي منه ازام آخا منه عردي منه في زماني منه جرك از بجدار بم كو از به زندي بهيل وك ارككي وك مهماكي بو بجارتنا جهه جدايق بونه نپیکانه لأوجي بصالان دبه ناسنامه وی کسی و دما کس آفرینر به او بخوجی دبه پرچاک ناسنامه جیه خواه إبراهيم خليل لباجار حسكي د سالا 1907 و دنوان ده جدايق بويه حسكي ده هشدان كاوي ده جه گرتيه جهشوي ده هر نویسكي ده جه دگره مينا گو ببيجه نویسكار جه خو والسر بنگها جه خو دبه جيهاني قاسي السر خو بتايبتي بنويسه كوف قاسي يعني كل سر خلكين نويسه هنجي هنا زاروكي في ولاتين ردين سر جيانك اللي 10,000 كيلومتر دوري وي سرويد نويسه شما سر جيانا خوياكو تتيدي نافقس بحثا خلكي خويا قلت نافوان دجيت ناكي بحثا خلكي خوب خوبك شي كسي نويسكاري يقو جيهان آستانا بنتاوي وجيهانيتي او كسبون يكو لسر خلكي خو لسر قندي خو نويسينه سر باجاروكي خوي بشوك نويسينه حطا كاريبو قدر كيفن ببرنامج نتويتي كان وقت منبج نجيب محفوظ جبو برنامج حفترين زانا عمر دنجي أمريكا حسكي
نهاجي بهفدور ام درن باجاري دهوكي لجم هنرمند لقمان سليم يان لقمان دهوكي وكوتي ناسكرين لقمان جه هنرمندي في باجاري جو كدكوي دي آواكرنا چالاکین هنری لوی باجاری هیه و حتانی آنا جی خباتین هنری پیشکش دکه سلام بالایی سردانا ویکر و اف راپورت بومه آماده کریه. جنو جلوبرگو کلتور کردی ده تابلوین هنرمند شیوکا لقمان دهوکی دا تهنه دیتن. زیده باری ویه که سردریه که تایبت ادگل سیبر و روناهیت کرد. سیبر و روناهی یعنی هندی قوید بن زیدت بن شول پیچک دراما شولی پیچک زیدت بید. بس وقتی کین بید عادة رنگ بترد بن نابينار سيبر وأبيدي قالك رنگ لازم همیشه بن هنده جرب صناهي جيد بيت وقت بيت سيبر وروناهي دا يعني مباشر بصناهي جيد بيت وخوش جيد بيت وقالك أبيدي بو هنده مدرسة بو هنده دراسة سيبر وروناهي وقت قويد بيت مهمة بس بو هنده مدرسة دي بو هنده شوازي دي نا تأثير كت يعني تأثير كت وقالك مهمة فيجا أفيت هنرمندت شارازة مثلا أفيت تشتيت تيتجاهن الظانن مثلا الظانن كان جي تعامل الجال سيباري بكان وكان جي الجال روناهي بكان ستایلک تایبت هیا جبوب کار اینانا رنگان ده تابلوین خدا رنگان لدیف ویجینگه ها او تعداد جید بکارت اینید وكرنج طبعا طبيعات تأثير تكت يعني منطقة قالك تأثير تكت نوكا مثلا وقت أس كردواري شو الكام بارا بترس رنجت فابيت دانم رنجت صور مثلا يت شين مور أول طبيعة تمام موجود يعني ناشتي مثلا وقت ما البغدة شو الكرمة الميسل شو الكرم احتمال ميسل جيانيزيكا بوفيري يعني رنجت ويجي رنجيتوان اشتمانها يعني بس بغداد مثلا وقت ما شلكر عادة همي أو يديبون يعني رنجيت أوكريات بون ترابيات بون مثلا أو جي تأثيرات جوية تأثيرات موضوع جي قالك تأثير تكت يعني موضوع يد بغداد يد جنوبي يد أيدي فرقنش موضوعيت ما فرقنش رنجيت ما الطبيعة ما دواره هنر سیرامیکی دا پهلوان و دو جیدارین سیرامیکی ادگل چند هنرمندین دیل دهو که برهم اینانه. سلام بالایی دنگ امریکا دهوک. بنرین هجا هر کس جوا مالا بدرخان ناز دکه و کسین گو جوان مایی سینم بدرخانه کچا میر جلادت بدرخان گونهال هریما کردستانی دیجی اف مالباتا گو دستکیوانی باش و سپی ده آواکرنا روشنبیریا کردی ده هیه. احمد زیباری سردانا سینم خان کر و اف راپور جبومه حاضر کری. بێتری هەفتێ ساڵانە کۆمەکە بەڵگەنامە و ئەرشیفên دیروکی yên ماڵباتە بەدرخانیان و yên کوردان بگشتی دناڤاوێ ماڵێدا هەنە و هاتنە کۆمکردن و پاراستن. من أبيدي هزر كركوبة تشتكي نية من أبي ملتها لازمها أز بكارم باش بباريزم أبا تشتكي قلق قرنقة بومن چونكو وكو تدويني حمي وك ديروكا بدرخانية من رسمي بابيري خو آنية من رسمي مامت خو بابي خو حميها من كوم كريا ونتشتكي هيساني بو أباجي ويسام الشرفي فرنسي دانمن سینم خان کچا میر جلادت بدرخانیه دامزرینری الفوبیا لاتینیا کردی و کچا روشم بدرخانی و نویا میرن جزیره بوتانه او نها خودیا کم کرنا به صدام بلگنامین جدا جدایه دناوا و مال دا بلگنامه هیا کو جیوه ودگره جبو 105 سالن بریانها أبا ناسنامه بابير من أمين علي دلبيري دبيجة دولتي عليا عثمانية تذكر صدر فالبيري دبيجة كوريكية متوفي بدرخان باشا نافي بالبيري دينا فيعني وكو تدبيني أبا 105 صال بيترة يعني عمري أبو ناس نامه گلک حش گهداری کرنا استرانن کردی دکه و جاروبارجی استرانان دبیجه
لأيوانا لسربانا روجا شادي بخبلو قيس كسكو صور وزاري سبي وجوهري نشان ظفاري أي خورتي كردا سلابي لكن سینەمخانە ڕووناکبیر لە داویە گوت ئەو نەها مژوولێ نویساندنا بیرئانینن خەویên ماڵباتە بەدرخانیان و کوردانە بەگشتی. Ez بیرئانینê xwe nivîsînim yani tiştên xweş hene û tiştên nexweş hene ne hêsaniye mirov بیرئانینê xwe binivîsîne çima gelek ez gehîştime vê emrî min gelek tişt dîtin tiştê xweş û tiştê nexweş وقتی تشتی نخوش مرو دنبیسینه گلک دقاره. تێزانین ئەرشیف و بەڵگە و وێنێ ناوە vê malbatê di hejmareka welat û bajêrên cuda cuda hatine veguhastin heyak û ji nav neçin niha jî li bajarê hewlêrê hatine parastin. Wek Sînemxanê gotî zehmetiyeke gelek mezin dîtiye hetakariya vê yekê bike û belgenameyên wan bûne çavkaniya gelek lêkolîn û namên master û doktorayên gelek xwendevanan. Ehmed Zêbarî dengê Emerîka Hewlêr. Binêrên emberî xwedin bajarê Amedê Diyarbekirê wê de çalakiyên kulturî çandî hunerî her berdewam in. Yek ji wan hunermendê vî bajarî Gokan Aslanî got li studya xwe karê hunerê berdewam dike tevî rewşa korona jî xecîca farqîn serdana wî kir û xwest got beşek ji hunera wî û çalakiyên wî bi me re parvek. Li Diyarbekirê gelek hunermend debera xwe bi mamostetiyê dikin lê dilê wan hunera serbixwedaye yek ji wan jî Gökhan Aslan e. Ew ji 25 salan zêdetir e mamosteyê wêneyê li dibistanên dewletê de kar dike. Di bingeha vebêjiya hunermenda dex û sembolên Mezopotamyayê hene û li hemî tabloyan de nîşeyên gelerî û gerdonî di nav hev de honandiye. Mamoste Gökhan qasî ku li ber çavan e ji çavan jî dûr e. Li kargeha xwe hûr hûr hunera xwe li ser peyker û tabloyan dinexşîne. Hem peyker hem wêne jî me çêkiriye. Carcerek demdemakî sürrealizmê da, realizmê da, suprematizmê da hemû wêne çêkim yani. Carek jî me got yorum yani wenekî yorum ya jî peyker jî rolyef jî me çêkiriye. Sembola jinan di resmê wî de derdikeve pêş û ew dibêje temaya dayîk ji bo wî pir girîng e. Dayık zêde hene, dayık çima dayık hemine bi rastî. Ew tablokê taxriben 25 hebe heye. Ew seriyekê sembola Mezopotamyaya Kurdistan e, dayık ye, navê wan Kurdistan e. Carek jî xebatê dayikan heye, carek jî adine heye. Kurd dibêjine heviya her tiştek heye. Carcerek jî daha zêde sürrealizmê heye. İşte piştamne heye bûyine tedî. Ev jî me çava çêkiriye. Yani akıl yürütme çava dibêjin. Ser eviya me çêkiriye ki ser tîvalê da ya jî te. Neha li ser nexşên Mezopotamyayê xebatek dike. Simbola Mezopotamya me hêdî çêkirin. Simbola Mezopotamya çi ye? Ser divarê Sûriyê, ser divarê Kiliseyê, ser divarê zîgefta çi heye se qabartma ya rolef heye em hêdî di eviya denime ki ser tîvalê de me hêdî çêkirin. Ev jî yani tenê êmine ew wêne ha. Tenê êmine me çêkiriye. Ew dibêje ku nêrîna civakê a li hember hunerê ji bo wî derde û gazinan dike ku gelek xortên ku dikarin bibin hunermendên jêhatê ji ber debera jiyanê berê xwe dikin kar û pîşeyên cuda. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir. Li New Yorkê jî pêşengehek taybet ya virtual ya hunermendê naskirî. Van Gogh li dar ketiye ji ber gorewşa korona zor û zehmetî dan xelkê bi awayekî taybet û neh ev pêşengeh hatiye amadekirin.
کار هنری هنرمند نافدار وینسنت وان خوخ ل نیویورک به آوای هنر تماشا کرنا برای اینترنت آنکو ورچوال ریالیتی تی پیشکش کرن. بوچونا به پیشانگه اوه کو جانا وان خوخ پشمیوان بگه لی نتنه تابلوه که کو خلق لی بنیرن اوه جیرو که پتر وکی فیلمه که یان کنسرت اگه تو دوه کو بینر هست که گونه وکه سینمای رینشتی و لی بنیری تو دی چیه ناوا تابلوه داد ناوا مجیه وان خوخ دا پیشانگه دیروکا وان خوخ پیش بینر دکه جیاناوی و هنراوی دکارم ببینن و ببین بشک جوی کاری. They're using a lot of reflection. او آوینه آن بکارتینن. تو دکاری گله کلتورین جیاواز ببینی. آرمان جاوه که اوه گوتمه تو دو هندر هنره دا بی تو دکاری خود آوینه دا ببینی و هز بگه کو بشکی جوی هنره. پیکرن جی آوینه آن هاتنه چکرن و کو شواز وی پارچه هنره. Definitely. هنر تماشاوان کرنه برای انترنت گلکس نور در باز کرینه و بخو بوی هنرکات تایبت و نافدار. جبر روشا نخوشیا کرونا دی سالا بوری دا هنر دیجیتال گلک بناو دنگ بویه. پیشنگه ها وان خوخ یا تماشا کرن برای انترنت دی چندین باجاران هاتیه پیشکش کرن بری بگه ها نیویورک. بنار رجال ویدم گشن داویا خلقا خواه حطانی برنامه دنی هرشاد و بختور بن.